U petak 22. februara u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin otvorena je izložba fotografija u susret ruskom caru Romanovi carsko služenje. Više o izložbi rekao nam je đakon Predrag Nenić. Večeras ćemo imati priliku i u narednih mesec dana da vidimo fotografije carske porodice, cara Nikolaja II. Romanova, i ova izložba je nastala na inicijativu Sretenskog Moskovskog manastira i u saradnju Narodnog muzeja Zrenjanina i Duhovnog centra Prepodobni Rafailo Banatski i naše crkvene opštine. Izložba je počela još 2016. godine, a bila je posvećena naravno jubileju koji je bio prošle godine, 100 godišnjici od ubistva carske porodice i kraha naravno te ruske velike imperije. Ovdje imamo priliku da vidimo fotografije koje su iz istorijskog arhiva i samog ličnog arhiva porodice, jer su oni bili ovako veoma prilježni na fotografiju, voleli su sami da fotografišu i slikaju, tako da imamo po prvi put da vidimo i takvu vrstu njihovih nekih svakodnevnih životnih stvari, jer kao što se sa fotografija vidi, carska porodica nije bila neka, i sam car, neka kabinetska porodica koja je non stop sedela u dvoru, nego je bila veoma upućena na sam svoj narod, zato se izložba zove Carsko služenje. Možemo da vidimo kneginje i caricu kako obilaze vojsku, pomažu u tom milosrdnom radu, rade sa ranjenicima, samog cara koji učestvuje u vojnim paradama, čak i ratovima, obilazi vojsku i tako dalje. Naravno, najveći i ogroman značaj samoga cara za Prvi svetski rat i naš narod, jer da nije bilo njega, ne bi naš narod danas postojao na način koji postoji. Izložba je otvorena do 23. marta.